Omukoro ogu gwatambura muramaguru kugira ngo a recommitment to secure and fortify our destiny kandi President Museveni ori omudumizi w'amahe niwe yaba omugenyi mukuru. Omukoro hona gwahikwa habembezo kurugo mu mahanga nka Liberia, Central African Republic hamwe na Kenya. Omukugamba kwe President Museveni yayihanangiriza abanya-Uganda okongera kwejumbira omuhoro yo kurwana sobora mu byanga byabo. That is how we distilled the first ideological principle of the NRM, patriotism. Love Uganda. Why? It is because you need it for your prosperity. However, soon we discovered that even Uganda was not enough. We needed East Africa, and we needed Africa for a bigger market. That's our second principle of Pan-Africanism. Love Africa. Why? It is because you need it for your prosperity. Museveni yaraganisa abantu ba BUSIA kwari kwija kugarakayo kugamba nabo ahanshongezo kwatira n'ebyentunguka okureta obugiga okukanyisa emirimo n'ebyo buhereza. Omwendo gw'omwanyi mu nsi yonna buhumbi 406 naye ffe abalimi emwanyi tugabanako obuhumbi 25 bwokka. Abafirika bambi bo bagabanako obuhumbi 2.5 ate kwezo obukadde 9 bujja wano mu Uganda kubanga Uganda tuli mu emwanyi nyingi. Kati niwasanga ensinga Germany etalima mwanyi bo bafuna obuhumbi 65 okuva mu mwanyi. Lwetalo lwemuwulira abalala lwebajereka nti ffe abaana ba NRM tetusobola kukkiriza ekyo. Tulina okukalanga emwanyi zaffe, tulina okuzisa, tulina okuziteeka mu bupapula ffe ffennyini. Bwe tukola ekyo mu kifo kya ekiro okutuweereza $2.5 oyinza kujja mu $25 oba okusingawo. Naye ate ebweruyo bo bayinza kujjamu $40. Hona President yaashaba abanya-Uganda kukozesa obusinge oburoho kwejumbira mu program za gavumenti babase kwebingaho bworo. Okulirana n'enkulaakulana si kyamagezi kubanga obwavu bubwo ng'omuntu. Enkulaakulana ya ffenna, oluguudo lwa ffenna, essomero lino eriri wano ly'abantu bonna. Naye obwavu buli mu makaago. Naye ffe tugezako kyonna ekisoboka okubayamba muve mu bwavu obwo. Omukoro gwahikwa habembeza aha ndengo zitari zimwe na zimwe. Okurugyerera aha byafaayo Uganda ekatunga okwetegeka omu mwaka gwa 2022 erikwehagura aha butegeki bw'abajungu kandi Dr. Milton Obote niwe yabiire omwebembezi w'okubanza obu Uganda yatunga okwetegeka. Gasha kwa Sengenda Abdul Karim.